بويدا وها هات بلافكرين كو هنت آجانس و مديا راستي ايرشن بوليسين تركيا بون آگهين و درباره ويك بله مراد وقت جانی زمان کو دو ایواری دورا ساعت ششاده اپراسیونه که جالی پلیسین اولهیین ترکیه و هاته کرین سر امبیجن آژانس دیجله و روزنامه آزادی ولات و کردی داره بری کو اف اپراسیون دست پی بکه براستی ایری شکل تاغا قیاپناره هاتبو کرین جالی کسین کناس نماوان دیاری و دماکو سیارین لشکره قیاپناره در باس به دوی دمیده دخوازم که ایریش پلیس هم بکن لی پلیس هایدار قلن یعنی فرق دکن و جبر ویاجی ایریش دبن سروان ام بیجن چالاکوانا دوورجی اف چالاکوان درون جبر ویاجی پلیس اپراسیونک دا دست بکرین اف آواهی کو ام دبیجن آژانس دیجله و آزادی ولات تدیه نزدیکی او جیه ایریش دبو جبر ویاجی پلیسی دست به اپراسیون کر و آوت سر آوایا کردی داره دنا بله چه روزنامه بناتنه بنچاف کرن سر دین آژانس دیجله و هر روزنامه آزادی ولات yani ji her se em bejin saziye si du kes hatibun bin çavkirin do evare ji bo lê pirsînê biribûn müdüriyeta ewlehiye lê do nîvê şevê hemû hatin serbestberdan. Sedemên serekiyên êrişkirin û çûne ser avahiyên wan çi bû? وكما آنی زمان yani او çalakvanên yani ew kesên ku em bêjin nasnama ne diyar ve xwestibûn ku ew seyareyê leşkera yani bi roketatare êrişekê bibin ser lê polîs duê demê de ferq dike û polîs ji em bêjin gule li ser ew çalakvana berdide û ew jî direvin دوی دمه دجی دتاغا قیاپناره درون و او آواهیا کردی درجی یا آژانس دی نزدیک قیاپناره یعنی تاغا قیاپناره جبرویاجی پلیس دست به اپراسیون دکه لوی تاغه ام بیجون کو یریش دبه سر آواهیا جوانا یک جی آژانس دیجدیه و روزنامه آزادی ولاته 32 کس تی بنچاف کرن دناو ده روزنامه هنه خباتکارین ام بیجن ofis جهانه همو دگرن بنچاف اجبوکو لپیرسنک بکن دبن müdüriyete evlehiye le nive şevi pişti le pirsine hamuji serbest berda. بله سفدا تیگوتن هروا پککی و کجکی جوارگان بکو همورین سرکین یعنی آمده کدین آمده لباکوری کردستانه دبن کنترولا گریلاندانا و شروپافچون لوان دورانه ده کیشان دورین باکوری کردستانه دا شروپافچون هنه و رین کیجان باجاری هاتنه گرتن بسدم وان شروپافچونا بله افدمه که هنج دزانون که افشار و پفچون بردوام دکل نافچین آمده به تایبت ناف سوره یعنی افجی گریدای ناونده لیجه افجی نافچی آمده لعالی هانی دیسا هر وها افشار بردوام دکل جبر ویاجی دم دم جالی والیتیا آمده و درکتنا در و قدخد به جبر کو اپراسیون چید به چالاکوانی یعنی جنب بجن گریلاین PKK Lvan tağana hendek dukolun vakta ku polisi veya yani em bejin dibine jber viajî dest bu operasyona dike ku ew hendek awere girtin do jî dîsal nav Sûrê operasyonekê wisa pek hat û li gor walîtiyê yani agahiyên walîtiyê 5 kes hatiye birîndar kirin lê ev birîndar em bêjin ku li ku derîne yan jî yani tedavî dibînin yan nabînin ne diyarı hew veya bi awayekî bi nivîskê hatibû belav kirin ji aliyê din jî dizanin ku li aliyê navçeya Lîcê jî dîsa derketina derve hatibû qedex kirin operasyon dîsa berdewam dikir ji ber ku şer û pevçûn di navbera gerîla û leşkerên Tirkiyeyê de berdewam dike
لا عالیه دیسا هروا هانی جی دیسا وسایه دورا نه تاق yani جاریه والیتیا آمده و دیسا درکتنا در و هاتیا قدخه کرن جبر کو اپراسیون هنجی لوان درانا دومه جار جارا ایوارا جی ناوندا آمده جی بدنگی چکا ام بجن کو روژا خو در باست که بله سفدا د درباره هلبجارتنین یکی مجدار ده کو لترکیه برای ودچن لترکیه چه د درباره وی کی دا در باز به همان دم در اردوغان د بیجه پتی بیا همو پارلمانتاری من بچن د پارلمنتو دا و هر وسا بحث وی کی تکرین کو ترسا وی کی لهند دبرین باکور کردستانه روشا آورته بیرا گاندن د ما هلبجارتنان دا او ولاتین کارن بجداری هلبجارتنان بکن yani jbervan operasyona u derketina yani qedexe kirina derket der دوی هلبجارتنی ده اوی چاوا هرن صندوقی جالیه پارتیا هرم دموکرات جی تی ام بجون کو گوتن دوی کو yani اولهیه که باکور کردستان تیوای جبو هلبجارتنی وره گرتن جبر کو هلبجارتن دما هلبجارتنی گله کیم مایه جالیه دن هف سروکن پارتیان yani جیان بجن سروکن پارتیان جی خباتی خو دومینن لهین دست به میتینگا نکرینه HDP دیار کرد که اوید ده باجارا دا میتینگ چه بکه جبر که هم وقت کیمه باجار هین نه دیار کرد کی جان باجارین مز جوینین پچوک yani serlidanên saziya em dikarin bêjin ku xebata hilbijartinê jinaha de dest pê kiriye. بله سفدا کپلان و چگانا ما سپاس جبو تبلیبونا تا باوی کی زندیلی آمده بما رابوی بله تماشاوانین هجا ام بردوام دبین دیگل و دا جاگرا بومبا باران کرنا بالا فرن شرین ترکیه لگلی قمری اثر به ناحیه کانیماسه و الکتریکا گشتیا نیزی هشته گوندین دورا برواری بالا